Mana samena Paul chake. Iria hatu. You know, no ruga mena ko. No muruga no gat swing yoguo yeni yoguo. Mana samena Paul chake. Chake tutire twacemania. No hare tutire cemania nake. No turihurana baru cia nda. Undu ungi wangiko wikara bedsitter na wira wifi ya ngiri 3 ucio ndikuga ni undu. Paul chake kwedi aragwikire video namionire ndaiguite akiuga ndiramukobia na nyu mugirora ri no urakobia uri ungi we na Paul chege ni Paul chege uragukobia niwe ugubagia no ni turicemania ara mugacemaniria ati kamera nyeki muci wanyu wina ngomo uyu ndiheo ati iroge ge ukobia no uyu uyu waku niwe ukudisappointaga piu ciana iria igitura we uramuna atia ugithiete kwariria muthee wanyu muthite handu ta haha urari baba wanyu atia umuna ugeri kumunithania aturie muru kana ono ranorete anoretio niki kore indo ciaku sure na no kuhinyiririka tarora nie ndumuheaga kipa akabani jage nguo baya ni goja ginya adora mahea wira kaba hinyiririke nie mwana ari kaba ndarire tiga mwana ona my clients mage okoni ngombe wa nduma kaba ni jage profit kaba thi hathara kaba joke muhuko guongerere mbeca fata we ni wiki atia wona kirio kwendaga same thing no yo ona moigwa kijambia tigo gukoko hana ta kirore kihana na watikiro ni mwa moko-ini mega sure yani te sure of course why not na rekera igwa kena thina muingi muno ngarekera arigo gikuyaria thege mwana kiu no areithage ni guthi gwa soso soso anyu nake moyo ucio ni kero ndeithagia imwe ngathii kwe tondu ni neraga kuneithia nginya mbeca cirio na ni rakihotithia nduthi mucuke wa children's na rekera children tuge na miaka 26 ayo nawe ni raje ofa anyu 26 so ifatie uikara kwa nyumba ithe wika atia kazini ni ma ithe ndimwirire uri ndiona ta coffee na augaga ati ni kuonerwo 26 na akidakiria baba ina ninyona wantu tugatwana nawe handu onoko ni onagirwo ri na keno yonagira no we yethagira bara Sheshe ni hakuhe nawe.